yasharuramo yasharuramo ekyoma terere gavumenti ekyoma eki bakikwasiza abahingi kandi hari amasiko ngu nikiija kwongera obulungi obw'omwani wagerageranisa n'ogubatwire nibaguza kitokose kamere kirebe bakitware kuri Abahingi chairman w'entebe ya kataano muri Kisoro arukwasa abahingi ekyoma eki asiimire gavumenti ahabw'okubahwera kandi ekikyoma n'obutwakiha mwani ngarama ngu akikozese abahingi mwena mureto mwani gubashushurire mwaguma muratugura utuzitakusha nukwe mugende mwaniko mwani ogushushwire nibwo gwino mutindo kandi nibwo gwina n'akabeyi ekyoma ekyo kiratera kilozi 8 buri shaha z'omwani kandi turagira ngo mwani gwayera abahingi b'omwani ba Kisoro tibaraza kubura aho kutwara omwani kuguteza baraza kugureta habyoma bitwabahire aho kuba n'ibyoma birakora kurungi ashabira abantu okwejumbira omu kuhinga omwani kandi n'ogureberera gy'obutosha kugira ngu guguregye aha katare k'ensi yona omwani gukiza abaganda murongo itwe turagamba ngo rujungu no kusiba turatembeya ebintu titwina akantu kara tutahiza omu maka gitu nyowe ndebere kutangara kureba ka fizi n'ikizibu nanye kambere ekizibu naronde cyo kutunda mu nzu cyabura akashara tikakizire naronde cindatunde narebente yanjye kandi bwaje yanjye gitunde mazima kurimbire nyina umusiri gwanje gwo mwani nyine yonke gute yanjye yo mwani nakubire ndakwata ndatwara mu katare kandi omwanyi gwine beyi nakubire ndatwara mu katare ka fizi ko mwana kabo Memory Kanyijuka omuhingisa w'omwana muri Kisoro na Rubanda districts ashabira abarabe no bakorese ekyoma eki okukikoresa gye batakisisire. Actually, the coffee from these wet mills, a kilo, what we call parchment, goes for 10,000. That's a premium product, we believe, and we are very sure that with this, we are going to increase coffee production in Kisoro. Abahingi b'omwani basimire gavumenti ahabwo kubahereza ekyoma eki. Umwanya ni igihingwa kikiza kuko usarurira ushakiye kandi washobora kuwubika ukamara nk'umwaka uwubitse urinze agatare keza namase urishaka kugira ngo ushitse umubare ushaka ukabona kawugurisha. Okuhinga omwani mu district ya Kisoro ni kuke munonga ahabwa abantu okwekwasa ngu tubine mataka garukumara bita baguhingire bono bajangwe empiha zirimu gasha kwa Kate atuzarirwe.